Pole pole, usiwachilie. Shika hivyo mkimwaga. Gicagi-ini kia Mwengenye mwena wa Ruai kaunti-ini ya Nairobi ni kuo chang'aa ya rita 60 irahithukirwo na kangara ka rita 4,000 ni maabithaa borithi kuma mwena wa Ruai. Kuringana na munini wa kaunti kamicina wa Nairobi James Chacha, arugi atatu a chang'aa marahofanirio mari mihango-ini yao ya urugi, akiuga chang'aa ino ni ugwati kuri ugima wa mwiri wa muingi amu na kuria irarugirwo gutire na gikiro kia utheru kiria kiagiriire. Mimi nimeshangaa kwa sababu nimeona kama kuna bra sa kina mama, maana yake sijajua ni nini, lakini ni uchafu. Hata wale watu ambao wanatumia pombe kama hiyo ambayo imetokana na vitu kama hizo ni kitu wanakula uchafu sana. Kuna nywele na hata vitu zingine hata ambao huwezi taja. OCPD wa Jiro Paul wa Bugu ni augite ni marikoragwo magitabania mugururio wa mahinda kwa mahinda gicigo-ini giki niguo gutigirira ni mahukia kaimana Urugi Wa Njohi ino njikirire mukaana. Maga ndo kwa hotspot ya borithi na wanyitwo ukurumira aciangi kumanyitwo na matwarwo igoti-ini. Ninguhoya andu itura aria makuhirie Ruai na aria magikorwo makiona mitugo teno igithii na mbere mamenye wira witu ni wa kwehutia mitugo teno na mabatare ku report maundu macio mothe kuri borithi nigetha tumekicua uhoro wa kuruga chang'aa wa thira thiini wa Kayole. Mbeu njithi ni moretio kwaga kuingirania na biashara citari na umithio ta urugi wa chang'aa, atatu aya magitanywo gukinya igoti-ini ria makandara. Aria manyuaga no ko matimenyaga uria nyamu ino ko gwathondeketwo, no ni makwenda mamenye ati ti kindu kiega wona gikananitio ni thirikari, ti kindu kiega na thirikari ndikira gwika ati andu oke marware. Koguo mundu amenyerere ati yoranywa chang'aa ni mwiri waku athukia. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Boro. Pole pole, usiwachilie. Shika hivyo mkimwaga.